hafta hatta. Yani evet çağda açıkladım. Her vakit Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir. 9-10 senedir bizim mahalle camisizdi. Biz camimize başlarken mahallenin yardımıyla başladık. Camimizi bu hale getirdik. İlk bayram namazımızı ve cuma namazımızı kıldık. Ama nasıl kıldık? Kapısız ve penceresiz bir camide kıldık. Biz hayırseverlerden ve yetkili kişilerden yardım bekliyoruz. برای گلی جماعتی اول بیاد 10 سال مزگوتا ما خرابی ملتی ما گله مقدیره هندک چنه مزگوتا مالا مراد هندک چنه نو چورسی مزگوتا مالا عبیده باور که ام گله پریشینه ام حس کن هر انسانک کو یاردمه که بکرد کو او مزگوتا بیتا چه کرن اجا تابی مزگوت جیب ملت چه کرد ملت وقتی دسته که بدد مزگو دهنه چیکرین و گلک مقدورین خدا خیره همیا مازم بکرد هر انسان یک بجداری بکرد بوی مزگو ته باور که خیره گل زوره